Ako će se sve odvijati prema planu nekolicine entuzijasta, ovako bi za koju godinu mogao izgledati turistički spot otoka Brača. Prošli je tjedan na ovom otoku završen prvi skup sportaša ekstremnih i sportova u prirodi, koji su organizatori nazvali Vanka Regule, ili u prijevodu pravila van. Vanka Regule je projekt prezentacije ekstremnih sportova, koji su vezani uz more, uz kamen, uz nešto šta se može vezati za Dalmaciju. To je sasvim slučaj jedan skup ljudi koji smo došli na ideju da zašto ne bi napravili jedan projekt gdje bi se svi, pošto smo svi nekako isto vezani za sve sportove, da bi ponudili jednu cjelokupnu sliku kako je to stanje tog sporta u Dalmaciji i ujedno i u Hrvatskoj. U Sutivanu, Supetru i Bolu okupilo se 500-tinjak hrvatskih i slovenskih skateboardera, jedriličara na dasci, paraglajdera, brdskih biciklista i sportskih penjača, koji su zainteresiranim gledateljima prezentirali svoje sportove i vještine. Nakon prvog festivala ekstremnih sportova, najzadovoljniji su bili sami sportaši. Možda je to šansa za sportsko penje, za skejtere, bajkere, da i dalje se naprave ovakve slične manifestacije od jedno 7-8 dana gdje bi svi ti sportovi u istom terminu imali natjecanja i onda zajednički možda dijeli neke sponzore i tako dalje i dobra je ideja. Iako većini naših ljudi, a nažalost čini se i turističkim djelatnicima, ovakav događaj izgleda tek kao puka zabava, ludost ili želja mladih za avanturom i isticanjem, stvari su ipak mnogo ozbiljnije. 1995. godine u američkoj su državi Rhode Island održane prve Extreme igre. Ovaj je sportski spektakl organizirala najjača američka sportska televizija ESPN. Ideja da se stvore alternativne olimpijske igre i dobije atraktivan televizijski program na kraju je završila milijunskim zaradama za ESPN i najmanju američku državu koja je u ekstremnim sportovima prepoznala i iskoristila svoju šansu. Ako vam se Amerika čini predaleka, znajte da, na primjer, skijaški razvikana Austrija ima veći prihod od ljetnog avanturističkog turizma nego od zimskog, da Njemačka pak ima više registriranih sportskih penjača od nogometaša, ili da gotovo svaki francuski hotel gostima nudi bezbroj mogućnosti kako u znoju lica svoga zapamtiti sve ljepote kraja u kome provodite odmor. Zato Vanka Regule nikako ne bi trebalo shvatiti kao zabavu ili ludost, već kao vrlo ozbiljnu mogućnost obogaćivanja hrvatske turističke ponude. I još uvijek su turistički djelatnici zapravo ne shvaćaju korist od penjača. Misle da su to neki ekstremisti bez novaca, siromasi vraga. Njemci su najbogatije familije, dolaze u Italiju, troše ogromne količine maraka da tamo 7 dana penju i da uživaju. Uz malo volje, malo želje i malo učenja od Austrijanaca, recimo i Slovenaca koji su nam najbliži, moglo bi se takvom vrstom turizma napraviti sigurno 30% prometa od ukupnog turizma tokom sezone. Bez obzira što po razvijenosti ovih sportova, kao i sportsko-avanturističkoj ponudi, prilično kaskamo za konkurencijom, organizatori Vanka Regule festivala dokazali su da im ne nedostaje kreativnosti. Skejteri su tako svoju dvodnevnu daskašku feštu u Bolu otvorili spektakularnim natjecanjem u spustu, disciplini koju u europskom skate sportu još nitko nije organizirao. Isto tako su uzdahe, divljenja i nevjericu svojim umjećem izazivali splitski penjači Irena Palošek i Ivan Matković. Oni su slobodnim stilom ispenjali najljepši i najviši brački zvonik, djelo poznatog hrvatskog kipara Ivana Rendića u Ložišćima. S obzirom na oduševljene reakcije gledatelja, ova bi egzibicija mogla postati jedna od najvećih bračkih turističkih atrakcija. Brač, nažalost, nema nekakvih športskih dvorana, niti uređenih terena, ali upravo ima nešto što je Bogom dano, a to su ti tereni za sportove ovakve vrste. Tako da mislim da je ovo na neki način pun pogodak i turistička zajednica, i ne samo turistička zajednica, nego i općine bi morali imati sluha za ovo i potruditi se da se to na Braču dobro usidri. Urat ćemo dalje projekt, pa pokušat ćemo realizirati da to bude sve bolje i bolje. Nadam se, što si rekao, da će biti tamo za 5 godina nešto što će se možda čuti u cijeloj Europi.